extraordinary mechanics, mysterious systems linked to one another, complicated yet incomparable senses, unfathomable and profound ability to comprehend the human body, its framework, roadways, its engine. Each fascinating movement and function only shows the intelligence and power of a great creator. Yeah, it is true that man is made up of matter. In fact, 99% sa atong lawas, it is composed of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, while the other 1% is composed of calcium, sodium, potassium, manganese, zinc, and some other trace elements like molybdenum and selenium. The way nga pagka-arrange ni nga atong mga carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, ug uban pa nga mga elements atong lawas that makes us really very, very complicated. In fact, lisod kayo i-replicate bisan sa mga laboratorio, sa mga experiments, sa mga scientists. Ang nakanindot pag yun mauni. For example, sa atong pagginhawa sa hangin, kanang oxygen nga atong gikinahanglan, ang tubig nga atong ginainom, dahil ang kaning mga pagkaon nga atong ginakaon, in the right conditions and given enough energy, kini nga mga pagkaon, i-digest na siya into mga basic blocks and basic units. O pag mag-assimilate na niya sa atong lawas, ang atong lawas may ability nga mag-form o ka ng mga lain-lain nga mga struktura nga importante kay sa atong lawas. Muna nga lahi ang forma sa atong buhok, lahi ang forma sa atong mata, sa atong ilong, o sa atong mga panagway. It is because on the uniqueness sa pag-arrange ni ini nga mga atoms sa atong lawas. Genesis 1:27 says, God created man in his own image. Of all the created beings mentioned in the Bible, only humans are created in the image of God. Have you ever wondered, why are we created in his own image? What does created in his image mean to you? 1 John 4:8, ang Diyos kay gugma. To be created in His image, nagpasabot nga ang gugma maoy magadumala sa atong mga linihukan, sa atong inistoryahan, ug sa atong aksyon. Gugma maoy makita sa ubang tao diri kanato because we are created in His image. God is love, so therefore love at each one like God loves everyone. Being created in one's image is usually associated with God, or in a religious sense, or especially in the Bible. And but people associate it more with a physical appearance. But in relevance to God, it's the essence, in addition to the physical appearance, that we are made in God's image. So, in our opinion, created in His own image means creating something. For example, you're gonna paint and you create it in your own image. That's my opinion. What's your opinion? For my opinion, it's also the same. Created in His own image. It's also like yourself painting something really nice, and you want it to be really beautiful for the finished product. And that's what God wants whenever He does something, or when He creates something in His own image. Created in His image means, 1, the sanctity of God in His divine nature is reflected on our character. The spirit that drives the souls of human being is not just of physiological structures installed within us. It's not just the anatomy, but it has to do with divine being wrapped in human form to do His will, to do His task, and to do His functions. Much more, it is also a challenge. We were made in His image, and thus we have to do His image fully according to His will. He has given
given me this heart to feel the unspoken answers that I seek. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Hands like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know one other's need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like His may offer hope, or beat some tempest, peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Was sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. A heavenly inheritance, because I am His Ipaaga sa imong kasing-kasing ang kalumo ug pagigugma ni Hesus. Ug dawata ang bulawan ng gasan ining matahom nga takna. Tuod kay siyang atong magbubuhat, siya ang maglalalang adunay dako og halapan nga gugma alang kanimo ug kanako sukad sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Og tinguha ang pagpuyo sa kalinaw nga may kalipay, kay tinguha namo nga makapahat kami kaninyo sa kamahinungdanon sa atong kinabuhi ngadto kang Hesus. Ug samtang kita magauban, palandunga kini nga tema. I am a matter, and to God, I matter. Dinilang sa Panimbaya sa Kabuntagon World!
confidence, self-worth, and matter that talks about the value of existence. Ang among ihatag kaninyo higala o amo kamong daliton sa Mainiton o Malipayong Sabado. Good morning! Good morning! Happy Sabado! And kumusta ang ato ang kumusta man Pits? Yes, I'm so happy to be back. Tinulog Wala na sa ta kuya niya Ino na hospital ko. So salamat kasi mga pag-ambo, salamat kasi yung mga concern. Yes. Salamat sa financial support. Salamat kayo sa Hingog sa Terminal Hospital, the care you can trust. How do you feel now, Fitz? Busa pag-hospital na. How do you feel now? Hindi na ako gusto balik hospital. And karon natin welcome ang welcome atong back. amigo Daryl Lictin. Thank you, Welcome. Migoy. Thank you, my friends. Diba Chinese na kayo si Kuya og look. Likod na, di lang mo. Nalingaw ko sa gingon ni Sharon kanina from the land of Siopaw. And Siomay. karon nining Kabuntagon doon na tayo diskasan by Daryl. Sa mga Yes. diskasan nining Kabuntagon. And before na ato pasalamat atong kay last Saturday na atong retreat dito sa Initaw nagmalampuson. Nakapas ba to? Nakapas ka. Na atong pasalamatan na atong mga sponsor. Siyempre, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga and Sir Yul Batiler. Thank you. Good morning niyo diatanan. Salamat kayo no, sa inyong suportahan sa atong station manager, Sir Janster, and sa atong communication director, Pastor Isbon Buscato. Sa tanan nga mga volunteer nga niato dito. Yes, complete. Thank you Daghan kayo. kayo And ta dito. nadasig, ang pasalamat ko nga ang mga lalaki pag worship og buntag, pirmi gyud mi maguna. Yes. Yeah. Ano Sige, masabi sige niyo, na girls? lang. Ang Okay. sabi ninyo, kamo lang Okay. ngayon kayo mo, kami maguna pirmi. Sige, inyo man na. Self-confidence biya na comes to ring down karon, di ba? On point kay Di ba? Kabing. Confidence, self-worth. After pagingon sa mga lalaki nga worship na ato ta. nang tagaag ko Ato na ang yun. value ato ang mga kalalakihan. Ang Dili lang kami mga good kababaihan. girls, kuya, pag mata, manghilamos, mamanggood may mag-toothbrush. Pero confidence sa Sa ato kagalingon. pag kami mga lalaki pag matawa hilamos. Wala ko They need- giingon, wala ko They need to look good. Pero karon ni Kabuntagon by Daryl unsa atong diskasan Yes, karon? Daryl, take it away. Well, we're going to continue ang atong tema, atong padayunon karong Kabuntagon. Earlier, gi-flash sa atong TV screens that I am a matter and to God I matter. O kana siya atong palandungan tungod kay alarming na kayo ang mga kahitabo sa atong mga teenagers ingon man sa ubang kasi klaseng walks of life sa kinabuhi na walks of life sa kinabuhi. Alarming kayo ang ilang gina-post tungod kay naay mga depression, dili sila confident silang mga kaugalingon and feeling nila inferior sila sa society sa mata sa mga katawan. So, atong paningkamutan nga ma-lift up nato ang ilang spirit o mahatagan na silang dugang padasig para ma-value nila ang ilang tagsa-tagsa ka existence tungod kay sila gihimo sa atong Ginoo. O yan, so natay gigi. So, ladies and gentlemen, mga kapaglaom, among i-introduce sa inyo, atong i-focus, no? Salamat nato si Ariel. Ariel, gusto Ariel, salamat sa imong effort last night. Atong i-focus ang empathy map. This empathy map will help us feel good about ourselves. But first, magsugod na siya sa think. You know, si Rene Descartes, isa na siya kay inilang nga mathematicians. He said, camera. I think, therefore I am. So, kung unsay mo ginahuna, mo na siya. Mo na ikaw. So, natay kuan kuya no natay kanang katong- visual aid no, pang teacher kaya Yes, ang instructional sato nga, material. ikaw na. Ikaw. Instead nga graphics kanisa kay para malahi pod. actually, nari siya kanang statements. Ayan. Atong isulti. I think, blank. Sumpayan na to. I feel blank, I say blank, and then I do blank. Ayan. So now, I think, kompleto ang statement fits. I think, If I think hopeful. yes, then I feel optimistic. Optimistic. All right, right? Yes. Ano Then, English nito? Then I say If I say Positive words. positive words, then I do Good things to the Good community, things. to the people. yes. And Oh, the- wonderful things. ang dili na to kaya kalimtan nga gihigugma gid ta ni Jesus. Correct. Yes, dili ta. kay- Sige, go, Sige, go, go. Salamat kay Wings mag-volunteer kinabi. Sige, go, go, go. Matambunan Okay, Go, sometimes bigatin. lang go, the state of our mind influence our body. Ayan. Dili ra ba nato niya ma-separate ang interdependent sa mind sa body. So, kung if you approach today, like bago pa ka ning mata, or bago pa ang gasugod imo ang adlaw, if you approach your day with positivity, with a purpose, With hope. then it changes everything, di ba? Ayan. You Yes. will perceive things in a different way. So, ang mahitabo, ang outcome is very positive. Correct. You will feel And you will optimistic. influence others too, di ba? Kung muhatag kag positive nga butang sa uban, ang katupong imong gitagaan or
Mupo iyang buhaton. Like, Mutakod, was mutakod. magtakot-takot din na siya. And it all started in the mind. Yes. Di ba, Tio? Exactly. Ang self-confidence na actually na siya sa atua, sa sulod sa atua. And muna siya makita sa tawo. Kung muna siya atong hunahunaon, muna atong buhaton, muna atong istorya. And to give you to follow up, no one can give you that. Anong mindset imo na siya dapat i-learn o i-master. Yes. You have to learn that mindset of Muna nga positivism. sa ato ang labi na makita na to sa mga Social media. nga dunay mga tao nga hopeless na kayo, maghigog pa sila ang uban, di ba? Yes. Yes. Now, Pinaka- ba na yung mga depression wing? Ma-depress sila pero di na to kalimtan nga inigmata na to buntag dili ta ma-depress unya. Gimahal ta sa Ginoo kay special biya ta. That's right. Special That's na gimahal ta sa Ginoo. Muna siya pinaka-importante kuya. Mukuha kita kusog sa idea nga ang Ginoo nagpangga ka nato nga. Wala That's dili right. lang kay kuan alone ta, 'di ba? Na ay Ginoo nga kauban nato so kung ato nang hunahuna on every day mga kapaglaom mapakita na sa ato ang actions. Nindot kayo atong Ginoo, discussion, 'di ba? Yes, and in connection ana nga topic nato no, atong theme today, unsa ka mahinungdanon kita sa atong Dios sa mga higala? Unsa kay anaa ka nato nga angay kita magmaya tungod kay ang Ginoo nagapangga ka nato sa pinasahi nga pamaagi. Aniya si Ate Lovely Gulfan mga kapaglaom alang sa Atom. What is matter? Well, matter is generally defined as anything that occupies space and has mass. Water is matter, food, cellular phone, television, you occupying in a jeepney is matter. Well, what constitutes matter? The basic unit of matter is an atom. Atoms are very small that a line 1 centimeter across is equivalent to 100 million atoms wide. That's so small. It has actually a nucleus containing the subatomic particles, neutrons and protons densely packed together, but it occupies only around 1/10 trillionth of its volume or the volume of an atom. So imagine a football field as the atom and you put a single marble at the center, that is the nucleus. But dira actually ga-depend ang weight sa atom sa nucleus. How about the spaces? The spaces are actually occupied by the electrons. Ang electrons gatuyok-tuyok kini around the nucleus, paspas kaayo ni ilang tuyok, but they don't actually collide with each other, dili ni sila gabinanggaay. Well, that's according to the modern atomic theory. Kabalo ba mo that humans started to study about atoms since 400 BC, but hangtod karon wala pa naundang ang mga scientists sa pagtuon about sa detalye og struktura ni ining nagkalain-lain nga atoms. Og inani na kadetalye ang Ginoo sa paghimo sa pinakagamay nga lugas sa atong lawas, unsa di ay kadako ang atong bili kaniya. If God has a wonderful design of the atom so small, surely He got much more wonderful design for the lives of His wonderful people. In Luke 12:6 and 7 says, "Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows." The order and design of the seemingly insignificant matter is amazing. You and I are made of matter. That's why we matter. Daghang salamat no Lovely an mga kapaglaom gikan sa siyensya moadto na sadta sa lain nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato ang matag usa ang gasa sa musika. Ani ni karon nga kabuntagon usa ka pinasay tungod kay live ang ato nga singer karon gikan sa Iligan si Apple Crisola. Ato kini tanawon dinhi sa Harana sa Kabuntagon.
sa imong nga desisyon. Apan ang Diyos di ka pasagdan, ini nga mangit-ngit nga dalan, saligan lamang ang iyang gugma. Hinumdumi siya ani ara, bisan asa ka, bisan asa ka mo adto, kuyog siya sa imong kiliran, nagiya ka nimo. Kung asa ikaw siya nagtanaw, dili ka niya piyaan, mag-inusara, nagpantay siya sa bisan asa ka. Naghulat ka nga makita, kilat sa kalangitan, o siya lang ang magbubuhat sa tanan, uban pangkatingalan. Sundon mo lang siya paminawon, sa imong dalang pagaldakton, itugyan tanang lulang kaniya. Siya lamang ang bugtong dalanta, bisan asa ka, bisan asa ka mo adto, kuyog siya sa imong kiliran, nagiya ka nimo. Kung asa ikaw siya nagtanaw, dili ka niya piyaan, mag-inusara, nagpantay siya sa bisan asa ka. Kung asa ikaw siya nagtanaw, dili ka niya piyaan, mag-inusara, nagpantay siya sa bisan asa ka. The beautiful, the talented engineer, Apple Crisol. Ay, bisabat. You have your practice as an engineer, and then abulo po ko nga kay singing minister itong nag-follow po sa social media. You Yes. have a lot of followers, by the way. How do Thank you make you. it happen? Kumusta? Actually, dapat padayon lang yapon tano bisan asa ta ibutang sa Ginoo, bisan asa ikaw. So dapat magpadayon ta sa music ministry until maabot jud ang Ginoo. No, why? What drives you? What drives me is dapat maka-evangelize ta through sa tanang tao, maski asa ka sa Philippines or whole world, maski inanin may little ways na music, maka-message ko sa ila. Though I'm not good in speaking or sa pag-sermon, at least akong music ministry, maka-message ko sa ila. That's right. No mga kapaglaom, according to our message, in little ways, we can do big. So, Engineer Apple, maybe you can encourage our young ones, our teenagers to do the same. And I'm sure you have a lot of people to thank to say hi to. And later, napod kayo mga introduce pang mga friends. Sa mga batanon na gusto pa mag-singing ministry or
dili mga batanon, nasa mga may edad-edad na, dili pa ulahi ang tanan. Yes. So, padayon lang gyapon ta sa atong music ministry, no? Ay, ang Ginoo magabantay man sa ato bisan asa ta padulong para maka-message po ta sa miskan kinsan tao. O gusto na ko i-greet akong mama. Happy birthday. Happy birthday, ante. O gi-greet na ko ang mga taga-Iligan. So, na ko sa Palawan karon. Greet na ko ang sa taga Puerto Princesa Central Church and Adventist na Hospital Church, and then na ako'y mga kauban karon mga tamiyon niya. So, Again, Apple, thank you for coming over. Mga kapaglaom, matangin pa niyo si Apple niya because later she will be joined by the members of Sweet Heavens Echo, Silent, and Rhea. Ato silang atangan. For the meantime, ato sa itutok atong mga kaugalingon, tanawon nato ang health tips. Corn is a seed of a plant from the grass family, grown throughout the world. It is known as maize. Corn is one of the most popular cereal grains in the world. Corn is typically yellow, but comes in a variety of colors such as red, orange, purple, blue, whites, and black. Nutritionally, corn is mainly composed of carbohydrates, varying amounts of water, small amounts of protein and fat. Corn is a good source of vitamins and minerals and a decent amount of bioactive plant compounds, namely zeaxanthin and lutein. Eating whole grain corn regularly brings the following health benefits. Number 1, eye health. Dietary intake of antioxidants such as zeaxanthin and lutein may have considerable eye health benefits. Zeaxanthin and lutein are present in yellow and orange corn. Number 2, for gastrointestinal health. Dietary intake of antioxidants such as anthocyanins inhibits cancers of the gastrointestinal tract. Anthocyanins are present in blue, purple, and red corn. Number 3, it is recommended for people with diabetes because the glycemic index is low. It does not quickly spike the sugar in the blood. Hi everyone! With me is my favorite regular guest, Miss Nikki Katoliko. So atong i-prepare kanang purple juice, colorful kaya ato ang drink for this afternoon. Itong buhaton for our drink for purple the day, drink. Purple drink siya. Kani siya purple corn. Ang purple corn na lang na siya makita sa Bukidnon din siya gidaghan, no? Pwede po sa Luzon, Visayas. Luzon, Visayas. Pero pag wala purple corn, pwede na po yellow. Pwede white. White. O basta any corn will do. So, butang din ha. Ibutang nato din ang cooked purple corn. O and then, butangan nato siya welch. Any water, murag iyang water, substitute for water. You have to put it in the blender. I-firm na siya, then push the button. Okay, so yan pwede na. So, I think, labi din siya butangan ng shaved ice. Ayan. Para, perfect din siya nga smoothie for the afternoon snack or morning snack or evening snack. Ayan. So, pwede na siya. Ka-colorful food, oy, humot pa, Jude. Exactly, okay. So, let us try this, ha? This is it. Wow, kalami ana ba? Lami? So thank you very much, Miss Nikki. This is Miss Laila reminding you, keep your eyes always to the Lord and you will not be shaken. Be healthy is a wise choice. Thank you so much, Ma'am Lai and Ate Nikki Katoliko. Salamat. Ang mais puno og antioxidant. Makatabang, it aids also in your digestion and intestinal health. Yes. Pero also eye health. Oo, eye health, apil di eye. Sana sa mga look forward pag buwan ko dring ang kauno. Yes, dahil kaya na siya pag snack. Yup. And recommended po siya sa mga diabetic patients, di ba? Lamig yapon. Ang rice na mais. Ang rice na mais. Ang mais nga bugas. Mais nga bugas? Ang bugas nga
Ang mais naghimo na Wala tong na ko paborit nasa. sa bugas. Ulong lay, mayroon po nga ni Tingog. Sa tuya. Sa tuya? Ang Ang sige, sorry, mais nga bugas. Oh, lami na siya. Or Nya mo mais na ganun sa kanon. ato sa una. Ma-remember mi sa una dito sa bukid na mo inikaon. Pag mais ang kanang invite mi, pag mais may siya. Mais. Pero Okay siya. pag may mali ra ba, mais na po. Pero lami na siya. Lami na. Lami kay na ako, pwede ra kog mais ra akong kanon in a day. Wala ka problema. Eh, dito pa na ako nakita nga, daghang day color ang mais, no? Di lang day puti, Yes, yellow. ay orange. Di ay, no orange. Nay violet. Dagan isa ka mais na siya daghan. Yes. Ay, yellow. Daghan siya color. Daghan yung color ang isa ka mais, napod na siya. Yes. Anyway, Amazing more kayo, of you know. mais, no? Anyway, mga kapaglaom sa laing bahin, naggigikan sa, nagkalain-lain nga kultura o grasa sa mga anak sa Ginoo ang naghiusa sa pagdaig sa iyang ngalan didto sa Gilbert, Arizona. Kung unsa kini ato kining tanawon. Imagine heaven in different culture. Imagine God lifting hands of different colors. Visualize the people of different languages joyfully singing, full of adoration, devotion, in the midst of diversity, gathering, fellowshipping, and rejoicing how heaven would be like here on earth. Because we are told that people from various nations will be in heaven. Those who believe in Jesus Christ and follow Him will live there for eternity. Comprising of different groups that range from 800 to 1,000 members of Korean, Filipino, Dungan from Pacific, Ethiopian, Burmese, Karen tribe of Burma, Condolis tribe from Africa, Lausian, and Kenyan. The Arizona Conference Multilingual Ministries Annual Convocation 2019 with the theme, Are We There Yet?, was successfully held at Gilbert, Arizona. This year's convocation has demonstrated how it will be like to gather in heaven. Knowing that this is the first multilingual ministries convocation, it's always hard to, know God's voice. Be able to get it done today to the help of these leaders from different languages, and especially the support of the Arizona Conference. And so we invited our first speaker for the multilingual from the Philippines. Next time maybe from Kenya, from the. So I feel that we are not only Filipinos, but we have several people worshiping the Lord because God so loved the world that He gave His only begotten Son to all people. So I'm being honored to speak. And then in front of them, I believe if I can give the message of salvation, especially about the Holy Spirit, then I am honored to represent our God as a worker for the Lord. So you can see I'm Jamaican, we're in an Indian but I believe that this is heaven. Seeing the different cultures and realizing that no culture is more dominant than the other, but that we're really all one in Christ and we have something beautiful. And that's the beautiful thing about Christianity, is that it brings us together. It's hard to bring people together, and the power of the gospel is that it unites everyone under one band, and just being able to see people sing and hear the different voices, the languages, it's just like, wow, this is rich, so I love it. This is really, I think, what ministry is about, experiencing the different cultures and nationalities and the beauty of God, because our God is so big. And it's all about spreading the gospel so that people who are trapped by Satan, who are not free, whether it's economically, in any way, shape, or form, our job is to help them to know Jesus, no matter where they come from. So the connection has to do with people like this. When you have a mixed group like this from different experiences, who have come to know Jesus because someone witnessed to them,
they still have needs. This is once a year. I wish we had like every month, once a month, so that we can, see something like this. This is amazing, and praise God that we have an opportunity that we can, gather together here. You can see many people, even though we have many people coming in with the different languages, we sing the same song. It might be in a different language, but the same song, the same tune. So it was amazing. And also our conference, Arizona conference, also supporting this ministry. And I want to thank Pastor Glenn that he is the leader of this, and that he never left out any ethnic here. You can see many color, black, white, yellow, you name it. And then we come here today, and then we praise the Lord. Even though we have differences, there's unity in our differences. There's something tied us more together, so we all can stay together and worship together. No barriers. The language, there's no barriers because of language or our cultures or where we came from or our colors. We are providing some English as a second language classes, art class, music class. So we are mingling with the new people, become good friends, so that they are more easy to do Bible study and coming to church. Yeah, we are proud for our Filipino brethren who are taking parts in the church services. So it's high time that we should come together. We should be united, and especially we have to pray for the outpouring of the Holy Spirit, because the Bible says, not by might nor by power, but by the Holy Spirit. So we should pray, we should work together, and we called it total member involvement so that we can finish the work. Thank you so much, Ate Char, Pastor Glenn Santana, and the Arizona Conference for that very unique multilingual ministries. It's so hard to unite people from different languages. Na Ethiopian, na Korean, na Filipino, na Arizona, diba? Na yung mga Kenyan. But it's the love of God, or it's the gospel that unites them. Ang nakanindot kay Pinoy ang nagpasiugda. Pinoy? We'll take pride of that. And nice kayo. So happy for that. Nice kayo ang daan silang video ng antas lang tanan of It Is Well With My Soul. Although lahi-lahi lang language, pero in music nagkahiusa sila nindot kay tanan. So kakaisa ra mo itong awit. We sing the same music, worship the same God. Same tune. So okay kayo nindot kay paminahon ba. So Yes. And speaking of, di ba, awit at tibing, para mas muhatag paginatog dugang kadasig karong kabuntagon mga kapaglaom, ani ay awit giulahan og Gotta Get to Jesus, pag-aawiton kani ni Sister Genesis Rizada, Silent Bakatan, and Apple Crisol diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Hi, happy Sabbath! You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Greetings from Jonathan, Catolico, and family. Physicians tried in vain for 12 long years of pain.
It's proof that there is nothing they can do. But I just heard somebody say there's a healer on the way. Somehow I have to press my way through. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. When my world is torn apart, I need healing for my heart. I really don't know how much more I can take. Trapped inside the cloud of disbelief and doubt, I only know one way of escape. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve it. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. If the hem of His garment is all I can reach, I know if I touch Him, I will be free. I will be free. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. Problems, only He can solve them. Mend the broken pieces. Oh, the broken pieces. Gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. Yes, mga kapaglaw, no, you gotta get to Jesus. That was the message of the song. Ang i-offer sa ito mga kapaglaw, mga si Sister Rhea, Genesis Rizada, Silan Bakatan, and Ma'am Apple Crisol. Pagkanindo sa mga awit. And I personally like that song. Yung na akong favorite na karon nga kanta, kapaglaw, no? And mga kapaglaw, nasayod ka ba nga ang Ginoo na higugma kanimo? Si Jesus na higugma kanimo. Og tungod ana, nga huna-huna, mabago ang atong panglantaw sa kinabuhi tungod kay nay Ginoo nga nahigugma sa ato. So, let's get ready as we present to you the Skit Buddies. Here it is. Grabe bay, nagsige man unta kog lukso kada New Year. Nagsige pud ko kaon orange ug prutas, tambis ug uban pa. Wala gyapon ko ni taas. Unya, giingnan pa jud ko nga ako daw improve. Mag-repair daw ko. Paitas kinabuhi ay. Ay.
wow, nagsuot ba ka ng skinny jeans para ingon taas kuno height ka? Di na lagi ka mo taas. Wala na, ganyan ako nagtagad dito. Wala. Diyan, ayok ka bala kasi ng height. Nauna nagibuhat beta sa Ginoo sama sa iyang ulagway. Ang importante ana nga makaluhod ta. Niya mosamot ta kamubo pero gatugo ang atong pagtubo. Salamat kayo baya. Murag di gwapo akong pananaw sa akong self sa amin, no? Harana. Dili ka mo buha, taas lang gid ang uban. Uy, Wing! Wala man day kasugtan ni Ada, kaya wala kang graduate. Mao na di ha. Pila balik ka makuyab na ka. Tama na, Green. Kabalo ka, ingon sa akong literature teacher. It hurts, you know. Sige, bye-bye na. Uy! Ato na ta! Amnam na kumatungan sa word. Bubuha pa nagatubo ang pagtuo sa Ginoo. Oh, Wing! Murag gibitaan man lagi naglima ka kilong bugas imong naong. Na-confirm man ako ba, nung wala ko gusugot ni Ada ba? Wala ko nakagraduate. Ita, oy. Ay, yun na kabalaki ng babae diyan. Aram na, muabot ra na. Isang dili ka sugton karon, apa nang Ginoo, nakabalo na sa imong future. Kung nakabalo na po siya, sa dahil napakasahong sa mong mama. Then, naandam na po siya sa imong kaugma. Apel ng future wife dito. Yeah. Di ba? Di ba? O ayaw ka balaka, kung wala ka nakagraduate, kaya dili graduation ang basihan sa atong pagkatao. Inom rami. Wala ka ni graduate, pero ikaw napuslan sa buhat sa Ginoo. Ikaw ang isa sa iyang mesahero, dili sa kalibutan. Oh, kung bisan wala ka nag-graduate, ang kung bisan kinan. Ba? Yahoo! Yay! Wow, pagkanindot kaayo sa ato ang gitawag nato kung sa to siya, Vince? Yes. Buddies! Wow. Pagkanindot kay ka ang last nga angle na kay sakyanan. Paggawas, okay kay nga sakyanan eh. Pero, Oo. and ganahan kay ko sa gingon ni Jan, di bahalag mo po basta kay gatubo ang imong pagtuo. Og nindot kayo ang di ba ang connection sa positivity ba gi-encourage si Jandy tapos ang iya pong gibuhat iya po ang gi-encourage si Tawin. Si Tawin. Di ba ga-connect siya, ga-kadina siya ba? Share niya sa lain. Wala nga kung bulagan o uyab, dili na gyud maluyab, di ba? Bulagan uyab kay ang Ginoo nagtanaw na napay hatag nga mas That's labaw right, pa right. na. It's not about what you are not, it's about what you can do. Yes. Of course. And yes, mga kapaglaom, no, na ay mga panahon nga ganahan kaayo ta mo tanaw mga inspirational videos ilabi na sa panahon nga bugat kaya itong gibati ka ng pamati nato nga gidat-ugan nato sa kalibutan. Grabe na yun nakabugat, no? Kay Yes. kalibutan na yun ang nagdat-ugan nato, no? Kanang sa mga panahon nga down ang ato ang pamatik. Gusto po na mo nga i-encourage pod mo. So naapod mi gusto nga i-encourage sa inyo. O alang kani sa inyong mga kapaglaom nga nagtan-aw diya sa inyong mga puloy-anan ug sa inyong mga cellphones. Ablihi ang Biblia o kadihan nato makita ang mga promising words sa Ginoo no nga makanunayon gahatag nato og kadasigon. Ato kining tan-awon. Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff,
they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. He anointeth my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Joel 2:13. And rend your hearts, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and great repenteth him of the evil. 1 Peter 5:10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Joel 2 verse 26. And ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Psalms 118 verse 5. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me, and set me in a large place. Daniel 6:27. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Joel chapter 2 verse 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Daghang salamat, General Santos, volunteers sa Hope Channel. Salamat sa inyong ipadala, ipadangan din ang video. Hinaot nga daghan pang musunod niya to. Anyway, mga kapaglaom, aduna kami mga dugang padasig. Kumbaga dugang atong video ngayon nakita. Seek the Bible tungod kay makahatag gining dugang panlantaw ug abri sa inyong kunahuna, and ma-appreciate ninyo yung tagsa-tagsa kang galingon how loved you are by God, because first of all, you are created by God. Yes. And karon mo ni ang akuha na ami gipanggunitan dire. Unsa ni akuha da? You are beautiful. You are beautiful. Kamo duha beautiful mo. Kami puntulo beautiful gyapon mi. In their own ways, of course. Always. Tanan nato nga makita beautiful na siya, pero nagdepende na sa atong mga mata nga mulahi, no? Kay beautiful ginatanan ang ato makita. Di ba da? Yes. Pero ang mata lang nato mulahi ra gina siya. Beauty lies within. Yes. Kung sa sulod na to. Ang ako is, you were created to be you, not anyone else, but just simply be you. And of course, mga paglaom, you are wonderfully made. If you have self-doubts, nga pagimo sa Ginoo, be assured nga you are wonderfully made. And of course, you are known by God. Kung nimong gisalikway na ka sa kalibutan, ayaw pagunahon na kay you are known by God, gihunahuna ka niya. Wow. That's right. Sa buntag ug sa gabi, sa matag oras. Yes. And ikaw da? I'm done. We Yes, are all you are created by God. And God is perfect, and therefore, natay mga God loves us. God loves us. Yes. Because He created us. Wow. Murag na sabay hugot na siya, Pits ba? Okay. If you think no one loves you, if you think no one loves you, remember God loves you. Yes. Bahala kang uban. Wala nagigugma. Pero ang Ginoo nagigugma. Dili ka pakyason sa iyang gugma. Yes. Creator loves His creation. Anyway, ato na pong excited ko ani mo ni akong mga ginasusundan sa isa sa mga ginasundan atong tanan ko asa na pod nahimutang si Awing sa iyang pagsuri-suroy sa kadalanan. Atong lantawon, Bible Bits. Mayang adlaw mga kapaglaw, maniya na usab kita sa Bible Bits. Dinidapit sa USTP Lapasan, Cagayan de Oro. And ako makauban karon, Miss George Bacabis. Yes, kuya, good morning. So, badan sa ko nimo subli karon dinhi sa usa ka universidad dinhi sa Cagayan de Oro City. So, ang ato pangutana sa atong mga kapaglaom karon, medyo lisod-lisod di siya. Kay si Gideon doon na siya mga sundalo. Yes. Giingon si Jesus nga mosulong sila dito sa mga Midianites. So, gikan sa 22,000, 10,000, 5,000, then naay pinakalas 300. Yes. So kanang 300 pangutan-on na to itong mga kapaglaom karon kung pila ka sundalo ang gibilin gyud ni Gideon para mo sulong dito sa mga Midianites. Okay. Nga pagbungkag o pagpildi sa mga kalaban la. So ready na ka? Ready. So tara, go. Tara. Nakaila mo ni Gideon. Doon na to siya yung mga sundalo. Nisulong sila sa mga Midianites. Yes.
Then gikan sa iyahang mga sundalo nga ingon ang Ginoo nga magtigom kag mga sundalo para musulong mo sa mga Midianites. Gikan sa 22,000 ni baba sa 10,000 ni baba pag yun sa 5,000. Then last nga nisulong sa mga Midianites. Unsa man to? Pila ka. Tagaanta mo og choices kung wa mo idea. Nana sa kuan di ba sir, nana siya sa sige. Nana siya sa Bible. Oo na, sige. Superbook. Sige, asa man? Pila na nabilin. Nga musulong sila sa mga Midianites. Sa Luding. Wait lang kay Luding. So, ikaw sir? Wala, bagsak yung ana. Wala mo yung idea? Estimate. So, tagaan mo choices. Sige, 500, 300, 200. 300 Spartans. Ikaw, 300? Yes, sir. Ikaw, 300. So, ang tubag? Is 300. Mo nang gikuhaan sa Spartan nga palabas. 300. So, thank you. Makakita. 100 ikaw, 500. Ikaw, ma'am? 500. Ikaw? Wala mo nagbulag, puro mo 500. Ang tama ang tama is 300. Yeah. Dapat nagbahin-bahin mo. Ikaw 500, ikaw 300. Wala mo yung idea? Wala yung idea? Ha? Ikaw? 300. Nakatanaw kag 300 lang. Ikaw? 300. Ikaw? 300. Ikaw? 300 yan. 300. O sige, kanta. Kisa mo kanta. So, pinakanta. Kabalo mo tong kanta nga, ang gira ni Gideon. Naman to, ang gira ni Gideon. So, ang tubag is 300. Yay! Nakatubag mo. So, atagan mo. Pila na lang ang nabilin para Abot pa to makikuban. 5,000. Oh, 5,000. Then, ubos pa gid ana. 500. 500 ikaw, ma'am. 200. 200. So, ang correct. Wala ninyo mansiri ang 300. So, 300. Taganti kag Bible. Ikaw. Then, ikaw ko. Gusto kag Bible? Dili ka gusto Bible. Sige. Tagaan natin ka. Ikaw, 200. Ikaw, ma'am. 500. 500. Ang tama ka tubag. 300. So George, atong nasayran atong mga kapaglaom no, mga estudyante, Yes, kuya. mga estudyante diri ni Ma'am Kulyera pag kanadto mga kay manubag. So unsa man ang imong experience karon about kang Gideon? Akong experience karon pag Pangutana sa ila kay of course para sa ila kay gaduha-duha sila Duha-duha no, sila, bisag na sila yung choices but still ilang mga kon kay duha-duha gid sila. Pero ang nakanindot sa time ni Gideon kay ang Ginoo nag-uban nila din. Wala pa gid sila nagamit atong mga sandata, trumpet lang. Unya napildi nabuntog nila ang mga Midianites. So makita na sa Judges chapter 7 verse 7. Yes, makita na siya diha nga verse sa Bible. Tun-an ginato ang balaang kasulatan para makabaluta kung unsa gid ang balaang kasulatan. Yes, kuya. So daghan salamat sa imong pag-uban Thank you ako. po, kuya, sa pag-imbita. So George, doon na tayo pasalamatan. Yes, si Pastor Jun Deroy and family and the Flock Music Ministry. Thank you kayo sa mga giveaways and sa Bible nga gihatag nini karon nga adlaw. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamaturan, George Eva Bacabis. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. So makausap pa maing buntag mga paglaom mga happy Sabbath kining tanan and sabot kita nga segment ang Let's Pray Today o kinahigayon atong gihin alang sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. Kauban nato sa pagampo karon si Pastor Marwin Baloro. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pagiguban. O ano pastor ang mga prayer request. Una, please pray for Amy Molly, aduna siya breast cancer and na-confine siya karon sa hospital. Next, please pray for Melanie Azcuna, aduna siya biopsy test nga pagahimuon. Sunod, please pray also for the good health and complete healing for brother of Anna Marie Makamay. O ikaw pat, ang nagpaampo ni ini no si Brother Nordly from Linao, North Cotabato. Iampo nato pagapilang yang magulang si Manoy Junior Torniado, yang magulang nga na-admit daw sa Sanitarian Hospital, ug si Manoy Junior Torniado yang asawa ug yang mga anak may nagbantay. Start. Okay, mag-ampo ta. Let's pray. Our Heavenly Father, this very morning, Lord,
We are happy to call your name because we know that you will hear us. And now, this very moment of time, we ask for the forgiveness of all our sins. And Lord, we pray for your people who are in need of your help. We pray for their healing. Aguban kanila, O Diyos, nasa hospital, na kinahanglan o comfort, strength ang ilang family. Gimensyon sa ako ang kauban din ang matag usa kanila nga nagkinahanglan. And you know them, Lord. Usa kami nagahangyo sa kinasingkasing gayon. Palihog, Ginoo. Duawa og ayuha sila. Nga diin kining tanan magaglorify sa imong pangalan. Kay kini among isalig pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. O sa ato sabi nga mga kapaglaom, kung na kami mga prayer request, pwede kayo padala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usab sa atong contact number na magtingin sa mga TV screens. This is Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. When do you think the maker and giver of life is far too busy to care about your trouble and strife? He sees the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you,
the Master. Hi, I am Pastor Jonathan Catolico, and you're still watching Hope Channel Philippines. Do you sometimes feel like you're just a mere face in a crowd or a number in the system? Or you're just a nobody roaming around the corner of that old building, trying to figure out if you really matter to the society you belong? You are identified by your social security number or a school ID in the institution you belong. If you feel like you're dehumanized or depersonalized, that is just exactly how the evil wants you to feel. That you don't matter to anyone, especially to God. We often ask self-centered questions like, what do I want to become in the future? What should I do about my life? What are my goals, dreams, ambitions? These have puzzled us as we search for the purpose of our lives. But what was God's intention in creating us? Should we mind if we matter to God? Learn your value and purpose to find that identity that matters. Only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, we are a matter, but do we really matter to God? And should we care if we matter to God? Karong buntag mga kapaglaom, no, ato kining to kitikyon. Ubanon nato ang isa ka graduate sa theology sa Mountain View College o kanipod siya ang amo at nag-volunteer pod siya diri no tabang sa media ministry nga siya ang in charge of viewers response si Pastor Marwin Centillas Baloro. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Angel. Sir Awing. Yes. Ikaw magiging siya sa Cebu. Oh, di ba? Gigag Cebu, hope Cebu. dito Cebu, ani siya dire. Oh, di gid siya mo hawag hope ba? Yes. Oh, kaya di ba mo hatag tag paglaom sa gikayong paganina sa intro di ba Wing? O pastor no sa tong sugdan atong Pangutana pastor sa paglalang ba nato sa Ginoo ba kasi establish siya nga created ta in his likeness and his image and munang that makes us special pero unsa gid intention sa Ginoo nganong gihimo man ta niya? Okay, so nindot kay nga pangutana Ma'am Angel no nga at least mahibaw-an po sa atong mga viewers karon. Ang intention gyud sa Ginoo nganong gibuhat kita nga murag og sa kuan pa makaingon ta nga murag unfair man kay ning pagkahimuha di ba makaingon ta pero ang intention gyud sa Ginoo originally speaking para ra gyud sa iyahang himaya. Aha. Mo na gikuan og image no kay para mag-glorify siya. Unya pinaagi pud niya ng kanang gitawag image niya nga naas tuwa dili nato kuan nato nga kini og sa kuan pa nga masayon-sayon lang ang naghimo so di basta-basta ang naghimo sa tuwa Ma'am Angel no creator siya gihimo niya ang tanang mga butang sama sa iyang panagway sa iyang panagway question ani Ma'am Jel Pastor nga sama sa iyang panagway pero kitang mga Pinulahi man tang mga panagway lahi man tang mga dagway pero pa namin sa murag apiki man lahi man sa uban usa may dako nga kalainan na do na bay dako nga katuyuan ang Ginoo ni naa na siya kay actually ang kining image diha di wala gid siya ga kuan og denote og kining physical nga appearance. Kay di ba sa gingon pa ni Abril ganil sa kuan sa intro nga di ba maglahi ta kay because of the atoms nga di ba that make us up special. Oo. Pero pastor, kanang kitong gikaingon ni Awing ba kato bitong bansyan ta katong in the likeness and image of God o para to glorify God. Would that also mean nga naatay purpose diri sa nabuhig yun? Purpose. Naatay purpose ang pag-create sa ginustuan naagitay purpose. Di wala tayo nga accident rin nga mitungha lang kita ning kalibutan na Ma'am Angel. Sir Awing, naatay kanang gitawag katuyuan. Unique ang pagkahimo sa tuwa. Kay sa tanang gihimo sa Dios usa ang kinahanglan natong hinumduman nga para mo kining manage sa iyahang mga gipangbuhat dinhi. Kining stewardship nga wala siya purpose nganong gihimo kita sa Ginoo. So Wing, dili gyud siya pasabot nga pagmata nimo sa buntag may kagunsa na padok buhaton. Kay naa gyud tay purpose. No. Unya dito magproblema pastor no isa pa na dito magproblema pagmata nako wala bay bugas ron.
Pero atong imagine pastor nga, di ba nga ang langgam sa kalangitan wagan ni sila nagpugas nagani pero gipakaon sila sa Dios. Correct. So kaning sa ato karon nga pagkinabuhi ingon nga mga katawhanon do naman tay lain-laing mga kinaiya. Ang Ginoo ba nag isa pa pud siya nga nagtuyo ani nga do na tay lain-laing kinaiya kay pwede man tani nga iyahar ng gamiton niyang gawom nga pareha na mo di na mo maglibog-libog diya. Isa ra mo katuyuan to nganong naani nga Actually, dindot kay pangutana Sir Owing no. Gituyo bagid nas Ginoo nga lain-laing gitag kinaiya. Na ay kuan diha nga kining idea or concept nga in diversity there is unity. O di man abi nimo ang Ginoo wala siya gahimo og kining usa ray color. Nga ganahan ba ka nga ang color sa bulag pula ra gyud. So sa creation pa lang niya nga setting imong makuan nga masinsi mo nga in diversity, there is unity. Yeah. There is harmony. Oh, diba? Masking lain to kinaya. Kaya we should live in harmony. Diba? Pasok. Diba? Mo share mo ko, Pastor ba? Mo Oo. pili sa kawisdom na ko sa akong lola, bata ingon siya, ang kinabuhi na, ni siya laylay, na construction worker, na helper, na engineer, na. Kaya kung kitang tanan ko no uwing, mga managers, o abogado, wala na uwing. Napulugar mo pugas sa ato. Wala na. Kuhan pa din na mga account. Pero in all this, Pastor Basim, na-establish na to, Pastor, no, nga, gamatter gyud ta sa Ginoo. Yes. Pero Pastor, ang pangutana is, should we really kana bitong importante ba gyud nga sa atong pagkinabuhi bitaw as isa ka isip ka isa ka Kristiyano, importante ba gyud nga ang Ginoo na ipakabana ga matter siya sa ato Importante gina siya Ma'am Angel, Sir Awing. Kaya nang kung dili na to na ibutang sa tong hunahuna nga importante kita ngadto sa Dios. Ang tendency niya na ang ato ang self-esteem mulo siya. Ayo. Magsalpiti na dayon tao. Unsa naman kuan ni? Murag mag-compare na dayon ngadto sa uban nga tao. Pero kung atong makuan nga kining importante tas tubang nga sa Ginoo kay ngano man when God created us unsa man He valued us. Wa ta gihimo sa Ginoo kay pasagdan ra kita. Mo na yung mga tao nga maghikog na. Di ba? Kay murag they've forgotten that connection with God. Pastor, noon sa itong mga mensahe nato sa ato mga viewers, Pastor, in really emphasizing, Pastor, ba nga, bisag spec lang ta sa universe, importante ta. Okay. Thank you kay Ma'am Angel. Alang sa mga viewers nga nagtan-awan karon, atong hinumduman nga ang paghimo sa Dios alang sa tua, remember, na atay value. O kini nga value tungod ni sa image nga iyahang gikuan sa tua. O kini nga image mag-glorify ni sa atong buhi nga Dios. O dili na to kalimtan nga kung wala nay nahigugmas to remember gihigugma ta sa Dios. Kung wa nay muuban sa to remember nga giubanan ta sa Ginoo. Amen. Ba? We should always remember that. Lagi no. Lamay pa kay diskusyon di mahuman ba mo padayon pa niyan sa atong mga viewers no pwede pa gyud gyapon niyo kontakon si Pastor kay his line. Our lines are open to continue on talking. But always remember no, kita gilalang sa Ginoo in the likeness and image of God. We are equally important. Amen. Alright. So, mga kapaglaom, kay-importante man ta ang ato pong well-being o atong functioning diri sa atong pagkinabuhi. Importante po atong miaging weekend. Diba? Kita mga volunteers, eto po ta o ginitaw. Diba? Para bading-bading o para magpadayon ang ato ang pagkinabuhi diri. Atong tanawon ni mga kapaglaom sa mga gibuhat atong weekend. Here's the Hope Channel Retreat. In the midst of the constant demands of life, there are still volunteers who painstakingly and wholeheartedly work in the media ministry. They are producers, hosts, reporters, scriptwriters, video editors, graphic artists, audio engineers, and other production staff who collaborate to form a media team. Regardless of their differences, these people work together to produce meaningful and positive programs with the guidance of their managers and directors to uphold the ultimate mission of sharing God's love and changing lives. Last January 18 through 20, 2019, the Hope Channel South Philippines team had its family retreat at Moon Bay Midway Resort in Nitao, Misamis Oriental. This was participated by not only the volunteers, but also the sponsors who are also partners in the media ministry. The retreat kicked off with a devotional and opening program at 8:30 in the evening of Friday.
Series of activities such as small group discussions and team building activities were prepared. The retreat was created with 4 R's. First, to recollect both positive and negative experiences in the past year with the thought that each learning experience is essential to one's spiritual growth while working in the media ministry. Second, to re-examine oneself, the show, and the entire team on its effectiveness in producing programs for the souls who are yearning for hope and love from our Heavenly Father. Programs were assessed and problems and issues were discussed to ensure that Hope Channel provides quality programs to its viewers. Third, to renew the commitment and dedication of the volunteers in the face of conflicting demands and increasing pressures in the world of media evangelism. Lastly, to remember that every individual is a unique creation with unique personality and gifts endowed by the Almighty God and should be treated with respect, love, and understanding. To remember that everyone is part of one team and that while everyone is in this cause, their lives with their families will remain happy. The retreat was meaningful to every volunteer. It gave them a chance to look back and move forward, strengthened their dependence in God, and reignited their spirits to start anew in the coming days. With this, Hope Channel South Philippines continues to establish and sustain an effective media evangelism team for Christ's service, bringing the same goal of sharing love and changing lives in 2019 onwards. Alang po sa akong anak, adlaw na tawhan niya karon si Carl Jason Lopez. Ako mag-iingon nga happy birthday karong adlaw sa adlaw nga Sabado. Iyang birthday karon. Naot nga unta naa ka sa maayong panlawas og dili gid nimo kalimtan ang Ginoo kung dunay mga problema sa kinabuhi. Anak, happy birthday. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Problema sa pag-asikaso sa iyahang kagulingon, sa iyahang mga amigo nga atong Tagalog tambag karon mga kapaglaom, diri lang sa Dear Panimbaya. I consider myself as a typical teenage girl. Naan akong junior high school ug naajud ko yung mga group of friends sa eskwelahan. Sa among group, ako mo'y permi mapulutan sa sungog ug kantsaw. Actually, I can say nga ako ang pinaka-physically unattractive. Bugason, itumon, di proportion ng lawas, di po kinana ka-bright, ginaingnan gani ko nilag loading ug at sa gyud akong grado pero pasar. Sila daghan kaayo ginaapilan nga event sa school, ma-dance troupe, ma-choir, ma-stage play. Ako, tig-cheer lang sa audience. Gakaibog ko actually sa ila pero happy ko para sa ila. Dili pod nako ilimod nga naay mga times nga gaka-offend na pod ko kay murag sobra naman good. Gakasakitan ba ako pero ginakatawa nako. Pag uli sa balay, kung ako na lang isa, daghan kayo ko question sa akong self. Ga-self-pity ko. Unsaon ako pag-deal ani nga sitwasyon? Wala sila naanad sa ako nga magseryoso jud. So I think no big deal ni sa ilaha. Please help. Agoy. Diba? Mura siya og form of bullying na no? Yes. Diba? Kay mura na siya permitted bullying kay friends man. Diba? Pero no, ano ba? Murag, gialaw man po niya no, kay mura bag okay na friends, pero deep inside di na di ay. So, unsaon na to ni siya og hatag og tambag, giganta sa pinakalayo. From the land of Siopaw. Charot, yun pa ni Sharon. Da! Unsa may itong matambag ani sa yahada? I would say, nga diretso na ta sa on point na. I would say nga dili nimo siya prolong ang imong agony. Ikaw man nga suffer, and then para sa imong mga friends, since you consider imo mo siya gina-consider nga friends, para sa ila they're making fun of you and then you were laughing at them. So pwede ra, okay ra nga wala ra sa imo. So I suggest nga imo silang istoryahon. One of the friends or two of them maybe
then sultihan nimo nga gakapektuhan na ka and it could define you. Then nga sakit na siya pag mag-inusara ka kay ga-echo sa imong ka utok ang ilang mga gipangingon. And then kung dili nimo na siya makaya, maybe you could go find another group of friends. And then while doing that, know yourself. Ibala nimo yung kagalingon kung unsay kaya nimo dawaton, unsay mong kaya mabuhat, and then kung dili nimo to siya mabuhat, o dili kay nana, then accept that fact. Dito naka-focus sa kaya nimo unsa ka. And then it will make you feel better if you help someone else, if you encourage someone else, if you inspire someone else, if you give pieces of advice to someone else. Kay kana siya, I'm sure will help you, and then maka-exercise ka feeling of sympathy and empathy. And that feeling makes you human, and then will make you a better human. Ayun. Ba? So, communicate. Ba? Or rather, or mangita siya like sa two friends, we really accept her for who Or know she herself, is. know diba? himself. And primarily, know herself. Diba? Being. I'm giving you the same advice I gave myself every time I feel discouraged or you feel unloved, unacceptable, and valued by others. No, kini hunahuna ang you are worth more than a sparrow. You are a child of a king, and you are both with a price. Therefore, you are an heir to His kingdom and to His righteousness. Ana lang, una-una ni mo nga, gahigugman ni mo, and you are uniquely made by the Lord. Amen. Diba? The child of the king. Wing, yun sa manimog. Pretty sure na kaya experience to na na. Kana siya, kung naamo sa grupo, okay kay na, malingaw ang grupo. Makalingaw mo na. Dili po tanan nga mo appeal lang ka dito. Kay kung tanan mo appeal dito, choir, wala naman po yung jeans. So purpose, gyapon. Naagya po yung purpose. Nga nung jeans ka, kaya na may mutanaw dito nga, may sila. Napamingon nga ikaw, may ka mo kanta, pero may pako nga, ikaw yabag ka, may pako, kaya wa ko ni appeal ya, dili ko yabag, wa makakapil. Wala na siya. Ayaw Yes. Unya, ay muhang kaugalingon, imong ipasigarbo sa imong mga kuan nga, ungani ko, pero way, lahi ko nga tao. Di ni basta-basta. Ayaw, bisan dili ko gwapo. Pero ayaw lang ko tutuki kay basing malangan ka. Kay with a purpose gihapon na siya. Pastor, unsaon gyud nato ni siya, nagstorya tag self-esteem ka ganina. Okay, so sa sitwasyon gid niya lisod biya gyud, no? Lisod okay lang kung sa atoa kay wa pa man ta kasulay or murag nakasulay ta gamay ra kayo nga panghitabo sa atong kinabuhi, big deal kay na niya. Ang kuan lang ang akong masulti, no, sa mao nga nagpadala karon nga kining unang-una atong pasayloon sila. Ayun. Kay sa dihang mo pasaylo ta matud pa ni James Foss sa iyahang saying nga mo kwanta og kining mo rise in a higher level sa diha nga kabaluta nga mo pasaylo sa ila. Og sa ingon niya na kapamaagi atong makuha ang atong kaugalingon nga dili gyud i-compare, ma'am. Ayun. Oo. Kay katong gingon ba, you are in yourself. You have your own Unique beauty. Unique beauty. Ba? Iya po unaw-unahon nga gihigugma kita sa Ginoo. Gibuhat ang tanan sa Ginoo. Apo to sa JMP na to. Gihimuta sa Ginoo. In the likeness and image of God, di ba? With a purpose. He needs to find a purpose. Yes. Correct. Maka-membro sa choir, maybe he can give good words and I mean, inspiring words sa katong nasipyat sa pagkanta, yung atumbagan or sa baka. Ang dili siya mabalaka kay ang Ginoo na magani mo hatag og kining partner nimo. That's right. Definitely. Tinuod. Baso sa ato ang letter sender, I hope natagaan mo na mo og natagaan ka na mo og kalinawan, no. Una-una hinumdumi lang gyud that you are special. Yes. Find that in yourself. Amen. Kana bitaw ilahang giingon nga audience ka, kana ilang performance wag yun na sa ingon ni wawing. Wala na siya kung dili na siya walay audience nga mo tanaw sa ila mo pakpak. So sa kato ilahang gitambag sa imuha hinumdumi lang to, and do not forget to pray. Kneel down so that nang Ginoo makahatag sa imuha og enlightenment o guidance. Sa makaron, amo mong tagaan og kalipay sa pag-adto ta sa pagselebrar sa birthday. Ano yang birthday bulletin? Happy birthday. Pastor Classico Royal Juniors. Zena Gipanes. Happy birthday. Elijah Kuray. Happy birthday. Doc Charles Charles Cahiles. Cahiles.
Idwen Dago, happy birthday. Happy birthday! Donnie M. Hi, Galigaw. Donnie! Happy birthday! Jessie Lida, happy birthday. We have Renee Richel Sausa. Oh. Happy birthday! Ug sa And tanan Kuya nga Alex nag-birthday. Perez, happy birthday. Yes, ako Auntie Flora, si Rinya, ako ang Lola. Happy birthday. Happy birthday, Alfred. And happy birthday also to Ma'am Irma Sambre gikan sa Makigsunan sa Mahayag Church, Mahaplag, Leyte. Happy birthday, Ma'am Irma. Okay, yung Yes, naabot kay greetings no akong i-greet si Sir Loloy Roa and katunggan i-correct lang ako tong gingon ni Fitz ganina. Kato ato ang request nga prayer ganina si Sister Molly Aimee. Benign lang ang iyahang mass sa iyahang breast pero kailangan siya undergo og breast surgery. So ato nang I i-pray. humbly apologize, Yes. ma'am. I'm sorry And for that. Ate Che Lauron, Hope Team Cebu, good morning. Katanaw sila. Yes. Kantahan nato ang Three, mga two, one. celebrants. Happy birthday to you. Okay, There you go. excited kayo. Happy Yes, celebrations. and pasalamatan nato ang atong mga partners, no? Boss Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, Sir Yul Batillier, and ang atong gwapa kayo nga Yes. flower gikan kang Ma'am Wahiman. Wahiman Flowers. And Doc Wahiman. And unsa pa man napatay greetings. Yes. Okay mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa pagkikuyog kanamo. And before ta mag-end mga kapaglaom, ako ning ibilin sa kanatong tanan, no? Kadali lang mga kapaglaom, nawala. Yes, mga kapaglaom, atong hinumduman, God always has something for you, a key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, and a plan for every tomorrow. And in the eyes of God, we are precious. Atong ang kuno ng grasya himaya nga sa langit ka nato igasa. batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tubra naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Maraming salamat!